Yeah. Loko Mr. Boss ta ku yes. Yes, I am amukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Xana la namuntlha mi swivona mi tlhela mi kombe giyani hinkwayo leyi ku ta ku ri the biggest or longest vlog ka Master Xitsonga analyst in terms of ku va yi kumbe ndhawu yo hlaya or ndhawu yikulu yo giyani leyi loko mi nghena giyani of course mi nghenisa sweswiwa. So namuntlha hi ta ke hi vulavula hi loko Benjamin the president yi kumeka, can I say maybe yi kombisa ku ri ku hava munhu loyi a phikizanaka na yona. Sweswo a ni nge vuli vito ra munhu a na yi vula vito ra munhu, and then loko hi ta ka yaleyo hi ta tlhela ka leya Mapele leyi ni fika ni kombisa ku Mapele the boss I think na problem hi salo yikulu hayi swo huwa haliya i roads liya ya ku va kona i roads leyi nga la ya. So loko mo famba yingisela kahle risimu lera Benjamin the president ra magaza yi sukile content ya yona la leswi Benjamin the president yi swi vulaka ka layini leyi yi fake ku mi nga phikizani mi ri nkosi na tintswele yi zama yi ku vula ku hi yona hosi hi ndlela yin'wana. Ma swi ta ku why because nkosi i homu ya xinuna na right loko hi kha hi langutisa kahle mhaka nkosi ya xinuna, and then from there ku va ku ri na yena ku va ku na ntswele swi hlayiwa ngopfu ku vuliwa ngopfu vele leriya, so i homu ya xisati leyi nga na mavele, i homu ya xisati yo mamisa. So hi ndlela yin'wana Benjamin the president yi vula ku hi yona nkuzi like ya music wa Xitsonga, and then lavan'wana ku hi yona yi va hlaya as tihomu tete ta vavasati letiya, which is actually a very very big insult if mi vutisa mina. So it's a very serious insult leyi endliwaku Mayengani the president. Hayi yin'wana ya tigaraji ta hina leyi yi na impress in terms of design saseke swinene, hi yona leyi bomiwini le loko ku ri a mi swi tini ku bomiwini egaraji ku vuliwa yona leyi yi bomiwini va fika va teka mali, so ku vuliwa yona. So hi leswi hi vulaka swona Benjamin the president ku a ya ha na competition. So a ni nge vuli vito ra munhu a ni nga yi vulanga vito ra munhu mara leswi yi swi vulaka yi kombisa ku ya ha ri hava na competition hi yona the biggest. So mara loko hi lava ku vulavula ntiyiso in terms of the downloads mi ni nga pfumeli ku himpela hi yona hosi like a yi na competition, a hi pfumeleni like a downloads a yi na competition like is big. Na sweswi as we speak ni endleni video like is under top 10 hi risimu ra Jesu, and ri nga tlhela ri ya henhla because ra ho streamiwa. So if mi nga se mi subscribe mi fike mi subscribe ka Master Xitsonga analyst mi kota ku kuma ti-update ta swona. Yeah, so loko hi ta ka sweswo hi ta ka leya Mapele leyi maybe leya va Mr. Boss ta tlhela leyo no Ben Mayengani. So misalo yi fika a endla yena video ne, so ka video leyi nga fika yi endla la hi vona a kha a review yena album ya Ben Mayengani the president, leswi a nga fika a endla swona leyi Oasis leyi yi fika a endla a review ya that album. Exi na ku na huwa ngopfu laha mi fane mi yele nyana leyi Oasis leyi hi yona khale ya tindhawu leti a ku hamba ku bukiwa kona leyi Oasis lounge yo lounge ya le Giyani ya khale ngopfu yi ri kona leyi kokwana swilo swi kha swi chikachika ma vona loko service delivery yi nga vi kahle and stuff. Ni twa ku se ku chipe ngopfu, I think very 120 rand ku va i buka per day, which is strange mara it's alright. Leyi i nursing college leyi nga le ta tlhela yi vona kahle loko hi fika le nyangweni. Yeah, so if I enter that in a review ya Benjamin the president, so issue leyi ni nga na yona na Mapele a ni kaneti ku endleni review nga yi ri ku hi yena yi ri kahle, a ni nge ze ni na ku vula nchumu hi ti-review a ni na mhaka na swona swa ti-review vhele ma swi tiva na n'wina. So if hi endla that review so lexi ni hlamarisaka hi swona i ku swi ta njhani yena as an artist a fika a review album ya artist yin'wana. A ni ku swi twiseni because na yena even na album this year a hi twanga a ya review i humesini album ya yena na wona of course ni nge vuli nchumu hi yona because mina a ni review ti-album a swi tiva na n'wina. I fika a review album ya Benjamin the president right, and munhu loyi is the same person loyi a kwataka swinene loko vulavuriwa hi yena, because loko u ni ta reference a endlela ni reference Mayengani si tshame ti review album ya yena Mapele the boss tlhela ti kombisa ku i wini ka music wa Xitsonga, a kwatini swinene a nga kwatanga swo huwa, a kwatini a kwata to the level yo a tlhela kombisa ku i fika a kidnapa ti-YouTubers a chaka ku vula ku i vula yini mara a vula hi Mayengani ku i la ku kidnapa Mayengani the commisa hikuva kha ti kombisa ku i wini. So a ni swi twisi ku
that kind of person why yena a kumeka a review swilo swa vanhu ku ri ke na yena a ngo lo tiya because loko no endla video me okay le yena se college leya ni yi vule le ya kwala Giyani ya loko le i khale ka FNB yi sukeni ku nghena Makula FNB le molweni sweswi so lexi ni hlamarisa i ku loko munhu a fika a endla review ya album ya yena wa kwata mara yena i fika a tseketsela ti-album ta van'wana and on top of that ni nga tlhela ni vula ku if yena hi mpela wa swi tiva swo review wa swi tiva ku Benman the president a fike endle leswi na leswi a ni yena as an artist i ri na experience swi va ku yena a fika bati hi tintsena lo hi fike hi lwela ntisa hi lwela ntisa swa ku mampela the boss a fika hamba bati hi tintsena if yena wa swi kota ku va a analyze swilo ni ta ni khomela I think mo u ta hi disturb-anyana na ni khomela swa ku leyi a fike swi endleka sweswo swa ku yena a hamba bati hi tintsena because wa swi tiva ku swilo fike swi endlisiwa ku yini se ni nge vuli nchumu hi album ya yena mi ta jaja ku mi yi twe ku yini ya leyi nga ha endla mani ni swi tivi ku yi tirhe njhani hi ku a ni review ti-album mara n'wina ma swi tivi so leswi nga ku ni hlamariseni sweswo ku artist imagine artist if I review album ya artist yin'wana a swi make sense a hi lwela ntisa a swi make sense at all and jajeli ra yena leswi nyangatsa i ku ri i ri jajeni way yo kombisa ku a yibi so if that's the case swa ku yena fika a hamba bukutela ti hi tintsena swa ku yena fika a hamba a ba ma yi kumanya a swi twisiseki so a hi yini ya Mapele hi tlhela ka Benman the president ku yi main topic yeah so as I've been saying yi kombisini ku yona nkuzi letin'wana tintswele and that's a very serious insult hi nga hi expect ku ya huma beef yikulukumba swinene from Mr Post ku di ta kota swinene mhaka liya loko as you can see naro risimu leri le ku tirheni swinene which means ra swi kota ku va richa vanhu vo tala mani kumanyana so di ta di kwateni swinene so hi nga hi expect ku from Mr Post ku va ku na some beef mara Benman the president yi vurini ku hayi hi yona nkuzi you can judge for yourself a hi languteni ndzhaku hi endla the video loko ri a mi nge za mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe